ngoba ngikhuluma nani ingane zami nali kakhekela baba wethu ngicela ukukhekela baba wethu nginisise ngingane zami nijabule khuluma nawe Jehova khuluma nawe Nkosi khuluma nathoma wonke mhlanje ukusile ukusebenza ukusiza abantu ngidaqhubeke ukusiza abantu ngendlela irayi kuzana abantu bakhululeke ubabusise inkosi ubaphilise ngezandla zami ezizenzayo ukuphilisa abantu emhlabeni Nkosi wangipha isipho sokuthi ukwazi umuntu wonke ngibe negama lokuthi baba Mhlanga Buwe Mhlanga uyabasiza abantu ngokweqiniso konke lokho ngaphiwa ngawe uwe Jehova wanginika ukuthi ngikwazi ukusiza abantu emhlabeni namuhla ngiyofika kusigaba lesingokuso ngicela ukuthi useke nengane zami useke nabonke abantu emhlabeni ngoba ngikhuluma ngawe Jehova ngiyakuthanda kahle kakhulu ngesimihlo kunike sona sokuzala ingane zu48 abasukulu manje bawu16 beku15 uzalwe bangaki bazalile manje 18 bangaki banengane manje bawu2 u17 wenga wabazukulu ayenga 48 17 wabazukulu sibusiso sikhulu leso lesungusesona wena unqwele uthandekayo nami bengakwazi ukuthi ngizoba nengane zingaka sekeke ngikwazi ukuthi ngizoba nabazukulu bangaka sebakhona abazukulu 3 ngiyathokoza abantu abami ngiyathokoza abantu ngendlela abahlonipha ngayo nami ngiyabahlonipha namhlanje ngikelami lo mnyaka yami leyi nginayo ngazalwa 57 namhlanje ngenyanga ka10 23 October sengiyabusisa ngokulekheke ukuthi nami sikwazi ukuhle ekheke ube kuhle sijabule ngiyabonga kakhulu bonga ngegama lakho leli ndodana lomoya ongcwele amen Realização, imagina.
non prestate atenção, pode passar aí Sina studying ngoma sidani la serious. Oh, serious bona bas studying ngoma.
Millions of people invest in stocks and commodities, thousands make a living at it, and only hundreds